गीत घेऊया पेज नंबर 99 G5 बापान उतर दिला. सोमियोचो जालो आनी ताच्या सांगाता सगळे ताचे भक्त त्या दिसा परजळटलो एक व्हड उजवाड. ही कल्पना मनात धरून तुमची खाजगी मागणी इंतेसां ती मनात धरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनात धरून जी कोण आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात, जी कोण आपलो काजाराचो दीस मनयतात, तांच सगळ्यांची आठवण करून तांचे पासून मागया आनी आतां भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां सांगता भियो नाकात म्हणून. कित्याक तो आमच्या सांगाता आसा आनी देव तर आमच्या सांगाता आसा तो सगळें आमचे पासून बरें करता. पूण आमी कितें करता? सगळें दृश्य जे आमचे भोंवतणी आसा ताचेर दोळे लायता आनी आमी भिरांतीन पडटा. ताचेर तें आमकां दिसलें म्हणटूच आमी कोणाचेर दोळे लावंक जाय? सर्वेस्पराचेर. ताचेर तर लायत जाल्यार आमकां सगळें बरेंपण मेळटलें. पूण हें आमी करूंक त्या वेळार शकना. आमी भिरांतीनूच म्हणजे आपल्यापणांत रावलीं की भिरांत आमचे सगळे उदीक येता. आमचे हे सगळे जेजू सगळे दवरया आनी ताच्या गोठायेन आमचें जिवीत सारूंक ह्या वेळार आतां आमची पातकां बोगसूंक हे मागणें म्हणया. हांव पातकी सोयपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यांक चालून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांचो वाड मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सोर्पुदिदाद दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. देवा, सुर्गीच्या रोशनारा, तुजी सोडवण समेस्त मनशां खातीर म्हूण तुवें परगट केलें आनी सोडवण दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची मोहिमा बगूंक संतोशान आमी तयार राव अशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतारात आमी शिंतदान ऐकुया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. अरण्यान आनी सुकल्ली जमीन खुशाल जावं, पाड जमीन संतोसान आनी फुलोवन, कमळा भाशेन तिका फुलां फुलूं. ती संतोश बरी जावं आनी आनंदान भरून गितां गावूं. तिका दिल्ल्या
नोबेनाच्या मोहिमा, कार्मेलाचो आनी शारणाचो प्रताप, सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली, देवाचो प्रताप ती देखतली. तोकलोले हात गोट करात, तीर करात, कटकटली दोपरां, भिकुरें काळजां म्हणटात, धीर घेयात भियो नाकात. हो पळय तुमचो देव येता, सूत घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्याचे दोळे उगडटले, बेऱ्याचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उडटले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक अरण्यांत उदक व्हांवता, करपल्ल्या गांवांत जोरी फुट्टात. सुकी कोड्डी जमीन एक तोळें जाता, तानेलो भुंयेचो जाता उदकाच्यो जोरी. जंय कोल्याच्यो दोली आसा, थंय उपजतली बेटो आनी लोवे. तांतल्यान बोश्टोवंक नासलोली एक राजमारोग वेतलो, ताका पवित्र वाट म्हूण पाचारतली. मेली मनशां त्या रस्त्या वेल्यान वेचिनात आनी वाट नको आशिल्ल्यान पुर्यान त्या रस्त्यार वाट चुकची नात. थंय शिव आसचें ना, रानवटी जनावरां ते वाटेन फिरची नात, पूण फकत सोडवण मेळटली. त्या रस्त्यान चलतलीं, कित्याक सर्वेस्परान सोडयलां तींच परत येतलीं. संतोसाचे उल्हास सोडून ती सोयनान येतली. तांचे मुखामोळार सदांच कुशालकाय रचतली. संतोष आनी कुशालकाय ती भोगतली. दूख आनी रुदन ना जातलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी. आमचो देव येवचो जाला, आमकां सोडोवंक येतलो. सगळीं म्हणोया. आमचो देव येवचो जाला, आमकां सोडोवंक येतलो. सर्वेस्पोर सांगता तेची दिवन आयकतात. कोणाचे शांतीचे खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब. आमचो देव येवचो जाला, आमकां सोडूंक येतलो. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकांक वेगीन घेता. विस्वाशीपण भियेल्ल्यांक उपजायतले आनी स्वर्गांतावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. आमचो देव येवचो जाला, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पोर आपणाकूच आमकां सुभागी करतलो. आमी आमची जातली सुफळ पिकाळ नीत चोळूंक येतली ताचे मुखान. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. आमचो देव येवचो जाला, आमकां सोडूंक येतलो. सगळीं उबी रावया. Soy salves moran, soy salves moran, soy, 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 soy. Soy salves moran, soy salves moran, soy, 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 soy. हो पळय येता राजा, मनशा कुळाचो धोनी. आमच्या गुलामपणाचो जूम तो काडून उडयतलो. Soy salves moran, soy salves moran, soy, 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 soy. Soy salves moran.
दिसभर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू बसून शिंकवण दितालो आनी गालिल्याच्या आनी जुदेयाच्या गांवांतले आनी जेरुसलेमांतले फारिसेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसलोले. आनी पिड्यास्तांक बरी करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवे आसली. तेन्ना कांय दादले आर जाल्ल्या एकल्या मनशाक अंथरुणार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून ताच्या फुडें दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळनासलें देखून ते पाटोसाचेर चोडले आनी नोळे काडून अंथरुणा सयत ताका मदेकूच जेजू मुखार देंवयलो. तांचो भावार्थ पळयोवन ताणें म्हणलें, मनशा, तुजीं पातकां तुका भोगशिलीं. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिसेव आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, देवनिंदा उलोवपी हो कोण? देवाक मात सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता? तांचें चिंतप जाणा जावन जेजून प्रतिबाळ केलो, तुमच्या मनांत तुमी तशें कित्याक चिंतात? तुजीं पातकां तुका भोगशिलीं वो उठ आनी चल हातलें खंयचें म्हणूंक अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमकां रुजू करचे खातीर हांव तुमकां हुकूम घालतां, उठ, तुजें हांतरूण घे आनी तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळें उजीर उठून आपूण न्हिदलोलो तें हांतरूण घेवन तो देवाची तुस्त करीत आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम तोटाकलीं आनी देवाक वाखाणटालीं आनी भिरांतीन बरोवन म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आज देखल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणो, आमी जायते फावटी आमी केन्ना बरें काम करता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमचे भाव भयणी केन्ना बरें काम करूंक सोदतात. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी जेलसी, आमी रागार जातात. केन्ना आमकां वायट दिसता, केन्ना आमी रागान भरोवन दुसऱ्यांक कितें बरें करता तें पळोवंक आमच्यांनी नजो जाता. सुरवातेची उतरांनी फादरांनी म्हणलेलें, आमी देवाचेर आदारचे सुवातेर आमी दुसऱ्या वस्तूंचेर जी कितें वगळे आहात ताचेर चड आमी आमची दीश दवरतात. आमी जायते फावटी कितें बरें आहा तें चोवचे सुवातेर आमी दुसरेंच पळयतात, वायट पळयतात आनी आमच्या जिवितांत आमचेरूच आमी त्रास हाडटात, आमचेरूच आमी दुमाळे हाडटात. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमी हेंच पळयता. आमी दोन भाशेचे लोक पळयता. एक जेजू लागीं वचूंक सोदतात ते लोक आनी दुसरे म्हणल्यार फारिसेव जे जेजू बरें करता तें पळोवन ताची चूक ते धरूंक सोदतात, तो कितें चुकीत म्हूण धरूंक सोदतात तसले आमी पळयता. आमी क्रिस्तानाच्या काळांत आसात म्हणटकीर आमी आमच्या जिवितांत हीच एक नदर मारुया. जायते फावटी आमी आमचें जिवीत कसलें केलां काय ह्या मनशां भाशेन जे तांकां जेजू लागीं वचूंक जाय आसलें पूण ते आख्खे लोकांच्या जम्याक लागून ते जेजू लागीं वचूंक मेळोंक ना, पूण तरी आसतना ते घराच्या वयर येतात आनी जेजू लागीं वचपाक ते तांचे एक वाट सोदून काडटात. आमी असले मनीस जाल्यां काय वो आमी ते फारिजां भशेन जाल्यां जे जेजूक धरूंक रावताले. जेजू पातकां बक्षिता तें पळोवन ते चिंतूंक लागतात, कितें बरें करतात तें चिंतूंक लागतात. फकत देवाच्यानच करूंक जाता. तांकां खबर ना देवाची पदवी आनी जेजूची पदवी कसली ती. तरी आसतना आमी मोगाच्या भावां भयण आमी चिंतुया
आमी कसले मनीस जाल्यात. हे दोन तरेचे आज आमकां ह्या घडणुकेंत पळोवंक मेळटात, दोन तरेचे मनीस. आनी आमी क्रिस्तांवाच्या काळांत आसात म्हणटकीर आमी चिंतुया आनी आमचें जिवीत आनी आमचें काळीज आमी तयार करता आसतना जेजूच्या येण्याक आमी त्या लोकां भाशेन जे अंतरुणार आर जाल्ल्या मनशाक घेवन आयलेले तांचे भावार्थ पळोवन जेजू तांकां म्हणटा तुमचो भावार्थ कितलो व्हडलो. आनी ताकाच लागून तो अंतरुणार आसलेलो मनीस ताकाय तो बरो करता. जेजू फकत त्या मनशाचेच भावार्थ पळयना पूण ते कोण लोक ताका घेवन आयलेले तांचोच भावार्थ पळोवन म्हणटा. आयज म्हज्या भावान भयणो आमी दिसपट्टी मागणी करता आसतना घराब्यान मागणी करता आसतना आमी हीच करपा आमी देवा लागीं मागुया. आमचो भावार्थ जेजूचेर गोट करूंक, कित्याक जेजूकूच ती पदवी आसा आमकां सोडून हाडूंक. आनी जेजूच्यानूच आमकां सगळ्या त्रासांतली आमकां सगळ्या आमच्या दुमाळांतली ताणें आमकां बरी करूंक जातात. तर म्हज्या भाव भयणो आज आमी मागता आसतना हीच करपा मागुया. आमचो भावार्थ जेजूचेर गोट करूंक आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक आमी हीच करपा हे मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया. गीत घेवया. पेज नंबर 43, C35, तुज देण्यान फावो जालो. तुज देण्यान फावो जालो भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुवें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायिल्लें देणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलवरां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पल्या तुज्या वैभवान मुत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, मुत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरोराचें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हजे वांगडा साक करात. Mawartaco good porgo tuya. Sumia Jesu, ami ondogata, ani ekashi ebieto, title badi, tawai bawanyeso, ami tushema orgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. ताका आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पती बागेवन झुजे, बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सवे आमचे मागणे आतां म्हणटाना सगळीं आमची इंतेसां आमचे पासत आनी हेरांय पासत मनांत धरून काळजांत धरून आतां ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयांचो राखांतांतली वाटाय कित्याक राजवंकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पराची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर.
देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवण हांकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ्ळो. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजी भोव मुलीक मास रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 71 D42. तुजेच पाटल्यान येता जेजू. तुजेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या कवड्या. बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या वांगड्या. जिविताच्या शांती घेवन आमकां भेट दिवंक ये सोम्या, आनी तुज्या दर्शनान आमची काळजां संपूर्ण संतोशान भर. मागुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लुबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदितात देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सरुणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मैमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देना खातीर संतोशान आमी बापाक तीन वाजता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावे म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 93 F17 पवित्र बेट मिसाची. पवित्र बेट मिसाची सोने खबर स्वर्गीचे सुख देवले आमच्या कसर दोन्या आरकामची तुका सोबर केलोय
Page 180, E35, page 180, Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come Lord Jesus, come Lord Jesus, come and be born in our hearts. Come, O Prince of Peace, come, O Prince of Peace, come, O Prince of Peace, come and be born in our hearts. Good morning, everyone. Good morning, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the Lord be with you. And with your spirit. The entrance hymn we sang, Come, O Prince of Peace. We are in the second week of Advent, and last Sunday in our churches we lit the second candle, which symbolizes peace. We pray for peace in the world, those disturbed countries where there's war and strife, in our own country too, in our society, in our homes, also peace within ourselves. We pray that as we herald, as we wait for the Prince of Peace to come into our life, we open our hearts and minds to him so that he gets a warm welcome. Let's pause for a while. Also pray for all our intentions you may have in your mind and heart. Let's praise them at the altar and ask God to grant what we need. We also pray for them to St. Francis Xavier's intercession for us. Let's pause and pray for peace in our homes, in ourselves. And we also acknowledge our failures to bring about peace within ourselves and around us. As we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may he forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. May our prayer of petition rise before you, we pray, O Lord, that with purity unblemished we, your servants, may come, as we desire, to celebrate the great mystery of the incarnation of your only begotten Son. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of Isaiah. The wilderness and the dry land shall be glad. The desert shall rejoice and blossom. Like the crocus it shall blossom abundantly and rejoice with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given to it, the majesty of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord, the majesty of our God. Strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Say to those who are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with the recompense of God. He will come and save you. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap, and the tongue of the dumb sing for joy. For waters shall break forth in wilderness, and streams in the desert. The burning sand shall become a pool,
and the thirsty ground springs of water. The haunt of jackals shall become a swamp. The grass shall become reeds and rushes, and a highway shall be there, and it shall be called the Holy Way. The unclean shall not pass over it, and fools shall not err in there. No lion shall be there, nor shall any beast come upon it. They shall not be found there, but the redeemed shall walk there. And the ransom of the Lord shall return, and come to Zion with singing. Everlasting joy shall be upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrows shall flee away. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Our response will be, look, our God is coming to save us. Let us repeat. Look, our God is coming to save us. I will hear what the Lord God has to say, a voice that speaks of peace, peace for his people. His help is near for those who fear him, and his glory will dwell in our land. Our response, Look, our God is coming to save us. Mercy and faithfulness have met. Justice and peace have embraced. Our response, Look, our God is coming to save us. Faithfulness shall spring from the earth, and justice look down from heaven. Our response, Look, our God is coming to save us. The Lord will make us prosper, and our earth shall yield its fruit. Justice shall march before him, and peace shall follow his steps. Our response, Look, our God is coming to save us. Kindly rise for the acclamation. Alleluia, 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 Alleluia. Prepare the way for the Lord. Make his path straight. All flesh shall see the salvation of God. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit, Read in the Holy Gospel according to Saint Luke. glory to you, O Lord. On one of those days, as Jesus was teaching, there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem, and the power of the Lord was with him to heal. And behold, men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they sought to bring him in and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed to the tiles into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said, Men, your sins are forgiven. And the scribes and the Pharisees began to question, saying, Who is this that speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? When Jesus perceived their questionings, he answered them, Why do you question in your hearts? Which is easier to say, Your sins are forgiven you, or to say, Rise and walk? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, I say to you, rise, take up your bed, and go home. And immediately he rose before them, and took up that on which he lay, and went home, glorifying God.
And amazement seized them all, and they glorified God and were filled with awe, saying, "We have seen strange things today." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, the readings of today speaks about when the Prince of Peace comes in the world, there'll be transformations from within and without. There'll be change of mind and heart, also change in society and in environment. And this reminds me of a small anecdote which I'd like to share with you. It's about a man carrying with him a handful of sand from the seashore, walked into the hut of a monk. And he asked the monk, "Do you know what I have in my hand?" And the monk said, "Looks like you have got sand which must have picked up from the seashore." And the man said, "Do you know why I have brought it here to you?" And the priest and the monk said, "I don't know." And then this man said, "You see this handful of sand in my hand, which as I came from the seashore was falling bit by bit. They represent my sins." And then the priest told him, "Go back to the seashore, sit down on the seashore, prepare a huge mound of sand in the hillock. Sit back and look," he says, "at that mound you have prepared. As the waves come in and the water comes in, you realize soon the whole mound will become flat. All so-called the sand which you have collected has gone back into the sea. And there will be peace and calm," he says. This is what we heard in both the readings. Transformation, a change from within and without. In the first reading, we heard about Prophet Isaiah talking about this transformation, first in the nature around us. And he used different images of deserts and hills, and all this says will be laid low, and those dry areas will start bringing in fruit. Those which are like dry totally water will start gushing out from there. There will be transformation. And for the Israelites, this was a very important message because they were now in exile, where they lost their identity and sterility. And you must know that for the Jews, these are both very important. The identity, that they were chosen people of God. There was a close link between them and Yahweh, that they were chosen. Sterility, because God had told at beginning, "Go and increase and multiply." So for them, it was very important. And Isaiah tells them, "You'll go back to your land, you'll get back to identity, and your tribe will prosper." And so with this same thought carried on in the gospel passage, we heard about a man who was paralyzed, unable to move, can't live life fully as a human being. He is transformed by the simple words of Jesus. "Go," he says, "take up a mat and walk and go home." And this man starts walking home. All he says, because these 4 people, or people who brought him from the roof, had faith. And so too this man had faith that Jesus has the power to make him whole, to transform him once again, the person, everyone else. So today, as we reflect on this so-called power of transformation from within and without, let's look at ourselves. Have you ever been transformed? I'm sure you will say, definitely. When you experience love, forgiveness, kindness, sympathy, empathy from outside, we get transformed from within. But how do we show it out? This is seen in we becoming a better people. We, in a way, pass on the message we have received to others. Let's then do today in season of Advent, allow us, the Lord, to come in. Allow the Lord to change our heart from within so that we will be able to welcome the Prince of Peace into our hearts.
Lord, our hands are raised in offering to you. Lord, we come to you with simple hearts. We bring you what we have. We give you what we are. Take, Lord, and sanctify our gifts. With this bread and wine we offer you ourselves, all our good and all our weakness, Lord, united with this gift, may we be purified. Take, Lord, and sanctify our gift. Pray that our sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Let us pray. Accept, we pray, O Lord, these offerings we make gathered from among your gifts to us, and may what you grant us to celebrate devoutly here below gain for us the prize of eternal redemption. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, and all is at last made manifest, we watch for that day. We may inherit the great promise in which now we dare to hope. And so the angels and archangels with thrones and dominions, with all the hosts and powers of heaven, will sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks to have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit.
Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them in the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom and the power and glory are yours now and forever. Let's pause for a while and pray for peace. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other some sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. To be the body of the Lord, page 136, D89, page 136. The body of the Lord in this world, to have his spirit coursing through my soul, To know the passion of my Jesus in his love for everyone, to show his mercy in the shadow
Come, O Lord, visit us in peace, that we may rejoice before you with a blameless heart. Let us pray. May these mysteries, O Lord, in which we have participated, profit us, we pray. For even now, as we walk amidst passing things, you teach us by them to love the things of heaven and hold fast to what endures. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled the glory in heaven and preserved their body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask for intercession for ourselves. Kindly make your own petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Go the Mass is ended. Page 359, X19, X19, page 359. Go the Mass is ended, children of the Lord. Take his word to others as you've heard it spoken to you. Go the Mass is ended, go and tell the world the Lord is good.